Aí ven a nova. Espero que esos de sempre non se metan con ela. Mirade! Que é iso? Parece bacán. Por que non vas a ensinárllelo a ese grupo? Vale. Mirade o que teño. Que é iso? Collino no laboratorio do meu pai. É científico. Podesme prestar? Non, sinto. E para que serve? Para revivir plantas. E non será perigoso? Sí, os experimentos do meu pai son moi raros. Isto non é un experimento. Parece máis ben pegamento. Damo! Mirad o que acabades de facer, idiotas. Jessica! Jessica, estás ben? Que pasa? Que corre? Están infectados. Polo líquido de Jessica. Agora que facemos? Hai que ir ao laboratorio. Ali encontraremos a cura. Temos que hacer algo importante pola humanidade. Temos que sacrificarnos para ver no mundo. Veña, cosimos logo. Imos. Correde! Temos que ir ao laboratorio. Sí, aí temos que facer un antídoto. Verdad? Oh non, veñen os infectados. Temos que buscar a cura para todo este inferno. Neste laboratorio poderemos fabricar a cura. E como pensas conseguir que cada infectado entre en contacto coa cura? Podemos evaporarlo polo conducto de ventilación e que se difunda por todo o colexio. Boa idea. Que tes no brazo? Non é nada. Estás ben? Estás ben? Tens que darte presa. Acaba de morderme e non vou poder reter durante moito tempo. Tienes a única esperanza. Conseguímolo. Xa estamos curados. Non me podo creer.